pesa uye ya, uye sofu, uye malamu, uye konfu. Your principles or Bible ni ye. Uye tighter unko heaven. Uye tighter. Yes. Uye tight. Udi sika yi tighter ye boni. Ena embra wo Bible ni disu. We says 7 book of Moses. Hona mebeka Shatta Wale PaaahPaaah. A conjuration of Sunday no. Uko kanya ube be a friend PaaahPaaah. Sa spirit no e boni pa manipa hitintem. Ye fro omo foreign angels. Above for mafias. Bini afro no ferris. Osos no ferris. The angel of astrophonicals. Omo nyina ye. First time I met ye papa. Abiema e wo Bible mu a e be boa ye no. Omo yini nyina fi Bible ni se ba ifo pese osewa lak. Wa twere no odi hunu for Samuel. Your first Samuel, second Samuel me boa. Eni Bible. Ewom. E na wasan twere dem biem. Ne adifo Nathan nse. Odifo Nathan book no e wen. Nathan nwoma no. Omo hwe ye no na eni ye system no e ye pe. Se ye ka so bi free center. Enya boni da. Wa papa ya ogina me book yi. Aha. Ah. Say na start. Ma hefo say what's na ye din komo about Asante Kingdom and afi bono I can say Asantefo ebe sisi bonofo ewi aye no yama ko ya buro nsu abewi asikadwa ya nei ama omoso ani apiri nti say the same thing no o de be fane sa abasa ntino say nya fane sa but say efie boko nyame adom oba de adaroma okay me person ne ye din komo bi okay na answer na no eno one question okay me can way because enei say we are seeing more the do nyina your papa there potentially your dear sure because your papa was car sika na nya odie but wona ma yebu sika ni e na yehu say sika no a papa wono a reflect e wo life um sure but your papa e na we are seeing more the do sika kokko e ka say ye ko heaven kura ye ko nanti sika kokko so sa na Bible na kama Kristo for yate ase aye die kira ye gidi so say sa na ebeko because Kristo ni bia agidi say heaven e wo ho aye beko akona ntisika so e na sika kokko ne ye papa de but no kore pa ne say rev say ne wo ko ensafo ahoduo mu a na say ye be fair to ourselves asikafo adefo a bibi wo mu nsam a omo wo asoli bia mu no say wo check percentage a e bia about 2% and a bit immediate says here was a nipa we ebia wosika ubekom kran say nye enei one man churches asoria ebia ono atia odi business bia kan ho ebia oton anointing oil ne niam eboa no ma onya sika ebia beka say head pastor no ene ne nsam go bia na uhwe yen sori titin sori SDA Methodist Pentecost Presbyterian institute sori na ubekom asofo no korampo no omho kire wo mo upia so no masikafo anye omo ena yesikafo but we believe say ye papa ye di na chi no we are say any more de do nyina eye ne de eno no ya na de ntia e wo se obasa nyame na ni timu den ana fi no mpese obefiye ana eye de me da se da bia mbetena ameka say panufo say ye tene sa ye muya ne sa Bible na da ho no a coded book ene kire sen ye kasi a book meka say ye sili ano ana say ye den safo atum unless okohwehwe safo ano na otimi de bie okay ansa na wohu asem kura opese o kire na say Bible obi minimum obi a ono no afimu no ni otimi come from Genesis to Revelation me can cover to cover 6 times okay my kind from Genesis to Revelations are 6 times okay entino pedia wo kan so person we ya ubetumi akan your principles okay Bible ni ye de ye okay member ho okay na mom na me ka sem we Bible ni ma na Bible ye 88 books odo ochunwoche and na 66 it be say rest na aka no away okay member ho okay but person we ya principle ni nyina Bible if you want to prosper keep it in mind and then you be sika say kimpon ne despite ne Ibrahim and nyina but at least ya ho be here wo chiri wa se na so papa abua kola anye da bia wo hu fi
you me them catch me say I'm on for pesca be sao. Me cool with what I have now. Me wa yere me wo ba me wo fie me wo car me wo nyuma. And then pa na me nsan opese me nkonye sika say despite. Mitimi to aduane di. Mitimi to ansa no. Mitimi ko baby am pese me tu kwan ko mitimi tu kwan ko. Me ni sika say despite. But me okay good. Me okay with what I have. Me nyina so me learn from the Bible. Okay. Genesis 1. Wa bi Bible ni na kinkan. Genesis 1 verse number 1 ne pe. Eno nko a na me nchire tiefo agedi. E wo hono. Genesis 1 verse number 1. Okay. Yeah, Bible. As I teach you, because one say, yeah, topics be say no, yeah, nan some no, yeah, na bimu ebili, we say be a Bible for be. Wait to me afa. Say we use mobile phone, could I wait to me afa. King James, Bible be our one, wait to me afa. Moses Numa, Edin Kana, your friend in Genesis. Tiba, Kuchimu back on. The editing was say Adibo. Sim fitian, no, pombo, so near Sassy. Move and okay. In the beginning, God for we bro. We are bro. Aside from Bible. We there. Say I see no. It is I for the comment. Genesis 1 verses 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created heaven and the earth. Nti yekese wiase ni mu ade dudu nyina ye hwan dia. Good. In the beginning, Rev.Kodie created African spiritual perfume. Okay. O create Kodie media. Okay. O create Kodie herba. Okay. O create Kodie construction. O create African lodge. Nti o create Kodie PaaahPaaah and as African PaaahPaaah. So didn't you got to say me here? Why? In the beginning I created a Christ Paradise Church. Okay. Ajuma mabodi ni nyina no. Me hwe Genesis 1 so. And I'm creating so me create ownership. Me create ownership. Ni nyina me dia. We back on 100 cedis. Ye to a e bia memi o 2 cedi na 3 cedi bi o so. Ye twa back 1000 na we dey calculate it. I didn't have a guy to say me here. Church member good. If you want to prosper in the beginning, create something. Na claim ownership. Ye boy dinu din a ye fa udin kan say e obi so brand. Awake. E obi so brand. Okay. Obi na create ababontin. Enti makoto bia me be no no. Sika no be koni wura ho no. Enti ni wura be nyamfa so. E obi product will create a week. Okay. So members no tell on them go and ask them. They no ma create ababontin. Genesis 1 ho no, they no ma create. So for no say ahia no. They no create a woton. Okay. Ye create anointing oil. Ye ton church members. Ye pay mfa nkodwomu members na mo beto. Sika na ekwan. Because of no the create. Tight. Ye sika na ekwan. Okay. Ekwan sorry no. We next week na say if you ekwan, you will cut tight one asem. Okay. We tight on ko heaven. Only tighter. Yes. We tight. We the sika yi tight ye boni. Nyame betu aka, we be bro wi asesa. I remi jinni. Na say die you assist yeah, ko be bra, ko one say. Do ha me ya jinni. Be a bosirem ka. Say we tight. Na say enya dane sika, I saw the ton san akoko wom no. Anya say boni o Bible. Say we tight ya. Ye sofo no ama ya te ase say oguko ya adwuma na momfa ntutuso dudu nyina na malaki na omakotu emra de koradam na aduane ntena awrade fie na momfa we nsome hwe se mimi osoro mfense ehwe nshira o se den ntena awrade dam na aduane ntena awrade fie sisu bi den ntena awrade aduane o kan sika o se aduane na me chere say oh one more test message you say program in there na aduane na ye de ko whole story e bi ochena never life. Okay. Never fat tight. Into a person tight must say tight yan than this cape. I was so the tons on alcohol. Until China. Until so China with the baby approval with the Bible. I might not tears. Never heard for yan tears and say you come on let before Matiasian. Some started free so before research. Yes, and me some the doors. People have tried part 2 and part 3. It's the young con, yes, I will be remua. Let's say yes. Now, so open so uyeska, your principles. Okay. And you follow. Okay. You disso.
If not, onye yida. Enti Number one, metia asie ya. Na say Christianity no ejina be mienu principles. And a personality. Sure. Ena embra ewo Bible nim diso. Last week me be can say no pone ye the personality of Christ no. Melansem do kronkron abrabo no. Obonya kopon abrabo. Okay. Emfa ho nsu to a etubu konfo fum, etubu kramuni fum, etubu kristoni fum. Enyire enya memba wo. Okay. Nti emfa ho ni nipa kwa wo ye. Okay. O pese wo ye ya. Wo ye sofu. Wo ye malamu. Wo ye konfu. I was say utimi create bibi ba bontin. Okay. Don't say ye bibi. Now, what create bibi ba bontin bi Matthew 6 verse 24. What create bibi ba bontin awie no. Eho na obepe sunsum e de ta okay. Na sunsum e was hu sunsum kura e be tai duma na okodi na chi. Matthew 6 verse 24. Matthew ngoma e wo twere anya sa amfufuro no wo create ade ba bontin yedi kan na se hunhuma mbeta akire a adwuma wo ye no e adwuma funu. Matthew 6:24. Matthew ngoma no etire nsia chichemu aduonu ennan 24 no de ho ni o se obiara ntumi nsum awura no baanu wontumi nsum awura no mienu anya sa obeta ne baako na wado baako anase ode ne ho bebata baako na wabu baako no anim tia obebu baako nso anim tia muntumi nsum enyankopon ene mammon. Yes, mammon. Good. Ye di ahye ayim oti ahunyade. Mammon ahunyade. Good. Eti ye honhoma omma ahunyade. Okay. What you say? Yesu na ekasa ye o. O say ontimi nsum nyankopon ene mammon ahunyade. Now, bisa ho say askafo mu Ghana do se ne kwa so. Okay. Asofo ye ne ko mu pie ko bompai mom. Enti mammon na mananya sika enti ontimi nsum nyankopon ene mammon emfra. Okay. But what must say? So you won't eme ye sika. Enti so bi ko hu sa honhom na probability say odi ne ho beto na djuma so me ko adwuma me ko hema djuma bi Accra me ko hema djuma bi Takrade me ko hema djuma bi Techiman me ko Tamala ko hema djuma bi me ko Warwale ko hema djuma bi na odi nsem eyi no onnya tam nko aso. Okay. Nti ontumi nsum nyankopon ene mammon ahunyade. Now mammon a spirit a emanipa ediye. Okay. Luke 16 verse 9 to 13. Okay. Mammon asama na yeka ho. Na fe tie futuo bi a Yesu Kristo edi ma Kristo fo nya ni wiase fo nyina ona futuo kese pa wo. Luke 16 verse 9 to you can say 13. Luke 16 verses 9. I say na me nso na me Yesu nso me se mo se me ka kire mo se momfa ahunyade a entini no bi nye nnamfo ahunyade a entini no bi nye nnamfo momfa ahunyade a entini no bi nye nnamfo na se ehiamo a wagemo akoda afie no mu ye odi ade ketewa mu nokore no di pii mu nokore momfa ahunyade a entini no bi enye nnamfo na se munya asema anase nnamfo na se ehiamo a wagemo akoda afie no mu se o hwe se obenya English na mamia. Okay. Hwe se obenya English na mamia. What I say? Luke 16 verse 9 going. Mumfa ahunyade a entini ni bi. Why na onkoye ahunyade a entini? Okay. Luke 16 verses 9. I say I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Good. Because I'm so say, "Mumfa mammon for nye namfo." Na se mo ho kire mo a, wagema koda afiem. Wana ono obetena ho say, ye kan say, okokofa mammon ni adamfo. Mammon for no, na okolodge mu a, ye de boy empire. Na uku say, Odin's day. Okay. Odin ye honhoma o me nyansa ni ndem de yi enti ye kwa ye pola be shima no ye hyehe ye hye na ye sacrifice amano na abom ye adwuma ni sika sima koso. We nyina ya honhoma ye wo ho he we sense 7 book of Moses. Meaning se me hu conjuration of Sunday in tentem kura
Hona mebeka Shatta Wale PaaahPaaah no. We him from pa me kura. Entino se wani egusu a wo ha Kodie TVG. Chi edi nkomo. Ene ye Christianity de enko ase a Christofo no ase ahiafo a ewo mu no doso pa. Simply because we don't know the code and I say the principle also Christo ni edidi ntinu be kwansa fotetin sole no a ene ewo din no kura no obehwe na omosofo kura ho kire no ikani o wa sole no mu kura no ase omo ennoso ni nyina eye ensem a ekoso ntini ya na yedi Christo achi ni na still ye ho kire ye na ye bi se ho se na wiase ni mu adidudo nyina eye ye papa de e ba no sen na ene ye ho kire yen sa Bible kono so aka se sika ena edi nyina osenkafo na sika yi eyewo de na ajawo ma ye bi ya na eno no eyede eno hom komo ena ye de ene Reverend Doctor edi ewuram se wo ye Christian a first na wo se wudi kan ye ene se create something after the creation na wa pesunsum e de etachire hwe papa menso tabe hwe ne logo no na hwe Shatta Wale logo. Your spirit be mo kita book we your friend ubi ba bia for conjuration of Sunday. That conjuration of Sunday no. Ukokan a obehu be your friend PaaahPaaah. Okay. That spirit no e buoni pa manipa hitintem. Your from foreign angels above for mahwiase. Okay. Bina bini afrufru no ferris. Osos fru no ferris. The angel of astrophonicals. First time I met ye papa Adumjedia ene kan ye. Eno kan so onu yusu bi. Enye boni o. Okay. Sa hu papa no sika wo. Okay. Sika wo che. Say auditorium bi pa we sini set. Enti wo ye Kristo ni no adwene nye fast. Ye fast. Okay. Ye fast. Okay. Niema e wo Bible mu a ebeboa ye no. Omo yi ni nyina fi Bible nim. As a Christian, niema ye de fa so edi ye no. Ye yi ni nyina fi. Na say yan suppress na say o white na say woni bia wo be jai Christianity. Okay. Ebema waso aye hye. Nti a mo ka che say hye wedam di wo suru na na. Nti wo betumi ahye ho. Be me dem hye ho. Okay. Da bia meka woni ba bia having gold ya ye kona ntisu wo nkona ntisu bi. Woni ba bia ofiri aba ha. Sa so nti woni ba bia ozu a woko. Entime mo bi kan kire so beko heaven. If beko heaven dia me mo credit anasa me mo ka sika. Okay. Ne ya iko ngurado de say 2 cities 3 cities ana fruka na dwa ho dwam mo mi so say oko heaven nti no udi kan ko asenye wo na di nipa ko heaven ndé na di nipa ko o na say ya ayi adifo no mienu mi kura ileja na apart from no han bi mo fa o mo apart from yamela so e bi o mbe fa yen nyame be ba be fa yen yamela na nso ye and babia e bia ye say abroche de hoedo e di play na besi wo ye abroche kasi wo unko ye say hoede enti heaven de you can go today bet me akonne o pese wo ye ya your principles e wo Bible na no na me ka asem bi ma prepare message bi am ba betwiti wo ha say okay kama Jacob ko ware yen ne bam okowa no fa Laban okono abaya ne kono ohun se no ni papa obusum bi a busum ne mane papa ediye otam busum na na pa de akoma ni kunu onso fa kodi ye e bia next week ye be ba chirim se sofo etimi yusu busum a na memo sa quotations ni yina okay ye woni ma bi wo ho a busum no kura eye tie ana next week no me program no nyede mate o pese wo ye ya first of all we create something. Okay. On say bibi. Good. It does a obesu adwuma bi. And I will create product bi a obeton. Yo Dangote oton cement, oton enchine, oton nema bisa eskafo mo Ghana ni nyina no. Obi a obibi a oye. Ibrahim Mama Jata cement. What you say? Okotin adonko num good. Despite no need fufu ni ade. Fufu this way. Yes. Who didn't work create opposite you? What you so them didn't work create. Yembom pa yenyeska o. Obia ka sa kira oboa is a lie. Oh. Never ever. Bia ampro so I say who build o lack. Okay. What build o say by 4% or say wa or say o lack. Okay. The obia ye no nko o ya okay. Nti eno no betumi abọ ho mpa ye. Good. Eno de eno kura no ye wo sa aka de we mu bi.
Who use be a and be ma lack no assign a reform and a bounce back. Now what me gina na so lack say ya obi be sika akosha adwuma the lack you good. We say hey bang we no akwajo mbo say wetin metu ya ene o lack you obi akwajo only lack ntinu wa bofom I say you wobosia only lack enti abrabo number 1 you create something spiritually good, physically good, no what build or lack. Okay. Asa Ntine a Christopher ase these things here nye yedini na Christianity no yedi be based on the Bible. Bible no so e da ho no niam e be boa ye no yeyi ni nyina afrim. Okay. Yeyi ni nyina afrim. Okase yeyi ni nyina afrim amenti ase because Bible there for what we know e complete sana a complete book. Brasosem mu medin kan. Brasosem Chronicles. Brasosem mu medin kan. Etiri adunu en nkono yi mu adunu nkono. Chronicles ma edin kan. Eti 29. Okay, 29. First Chronicles 29. I say na ohini David nsema edi kan ne dia edi achire no. Hwe, watwere no adihunufo Samuel nsem ne adifo Nathan nsem ne adehwefo Gad nsem mu. Bubo hwan nsem. First one was say David nsema edi kan ne dia edi achire no. Hwe, watwere no odihunufo Samuel. Your first Samuel, second Samuel meboa. Eni Bible. Ewom. E na wasan atwere dem biem. Ne adifo Nathan nsem. Odifo Nathan book no ewen. Eni Bible ni mo. Okay. Nathan and na be kire okwan abefa so a usunsum sem ebe gina ye spiritually good. Nathan nwoma no omu hwe ye no na ene ye system no eye pe. Cause any sister, any why my sister. Any African traditional belief. Okay. Eye pe. Omu hwe na mse dabi say ye de ko koma Africa fo a ngofu we omani be wantem. Nti se de aye no moma ye yimfrim. Okay. Bible translation by 1611 of Vatican City. 1611 na ye translated from Latin ako English from Greek Latin to English. It ye translated from Greek ye de ba Latin na ye translate ako English na omo say dabi e wo say ye bi film because Africans no omo otimi kinkan Bible na omo system no ene ye de ni nyina ye pe na omo yi books no efrim ti you can say 1611 omo ye translation no na omo yi sane manema ni nyina film niam be bo Africans no omo yi ni nyina di film na books no 80 books and ye film ama ene ebeka 66 books o say odifo Nathan enwom odifo Nathan nwoma no eni Bible ne odehwefo God nsem na afei ye o garden nwoma no so no ye de bo se wo adwuma na pese obo ho ban a kwan be fa so obo ho ban wankasa o yire ne wo mba ni nyina ye yi ni nyina film obi bisa se na nsem we nyina no wo sua firi hin obi na bisa na me bisa wa no until I say it because how did you know say this thing saying it is see me say me sua de okay en na ma bebre to da na ni ma bia ni ma bi ya Christopher ye sua de omumpa di sua okay sua de garden nwoma e be kire ni ma bi a ahoto beba ni ma papa beba wo be hu say yes ye kan you need God chapter 1 verse number 2. E kan say garden woman wo maka. Enso mi bisa say we. Kristo ni bia sa so ndam bisa say so for na garden woman kora we wo hen. O ya da ko asori bisa say so for quotation no. Bisa garden woman bless so mo. Wa kiro say ya kiro asem bi e wo Samuel nwumam. Enti Samuel first Samuel o second Samuel o yenim. Nathan nwuma yenim. Garden nwuma yenim. E wo hen. Amuma be bo Christopher mo madiye no na Christianity no ani enkanka omo mko asole Saturday Sunday no omo nyina omo sum Roman sum o enye Israel for sum na mo sum o okay unless uko asole Saturday that one there o sum Israel for sum but at the moment I go asole Sunday Italy for sum okay me kasa no me ka kira o say
Bible you translated from Greek to Latin to English to Twi. Greek for no uko Greece a omo bosom bi ye friend Nike and I yede omo mbobo sports for no omo bosom no. Okay. And omo worship no or your god of sports or your bar. Okay. You people don't know. Okay. But Greek for now Bible near origin of the Bible. If you omo bosom a omo cherish omo bosom omo polish ni kama. What ha polish bottle was it there? Oti Kumasi polish and tosi dabi. No kuko yo de polish no si dabi. Oka ko tena so dem abonsem. O de bo me di maso di Christ Paradise Church. Correction ni maji o. Tight ni maji o. Ya brefe na be hwe na medi. Ni person na ya medi rewre nkwan ni ayi a medi. Be do ko fe na kom den. No no be yi tight ama me. Na me de ko di rewre nkwan. No be kura so ka say prayer towers o ma asonum kura o mu atu o mu asiwo ase o mu de Kristo som no e o mu de ye ase ye nsisi ye ho kura wuti kura ye mpese wo bebo tambia mpaibo no be man ni shoe talking away the trouser ka mpaibo ye bo eyeye no e Bible Numeri 28 verse 7 Numeri 28 verse 7 Numbers okay Numbers 28 verse 7 Kinkai na yenchiro kwan a ye fa so yeyeye wo abrabo mpae papa e wo Bible mu o asofo wiye ye ho koye me akwasi de bia mtwam dwan o Numbers 28 verses 7 o say na hwie nsa susu toa me da se uni ma hwie sa dabi ye obobesa okay bobo mi sa na ye fanta nsa doko ene ye friend bobo ene ye nsa doko ye nsa doko ye bobesa na ye ntunkum ne abem ne zokamo ene ye bobesa ene ye wo nsaden ye de bi kan Yesu ano no a o twa bi anse na wo wi ayi petasinu ene ye friend nsaden sakika ene ye wo ahwiesa eno ye nom ye de bompae bobesa o ye ya esifa ahwiesa ose ahwiesa ena den na hwiesa susu to abupen nnan mu baako nka agwama biako ho kronkron bia ho na hwiensa a wahwie no ma awurade good wose hwiensa no ma hwan awurade enti nsa ye hwien bi ni den snap o so be ko gina store say bu snap tutot mamnom da ye nton wo store ye hwie enti ose kope ahwiesa kope dwan baako fa ko ba bia ho ye kronkron bia ukọ ho no ma fa bompae so yeah, this is the way we ni kwan no so for be gina so dem preach we okay on so for be gina so dem e ka say fa ahwiesa ko bompae da o hu bi da o ka sa ade na so ne begu because akokora bako antichrist SDA principal na say okojina Prince Emmanuel Asande na o me ka say Pastor Stephen Dapa ahwiesa fa ahwiesa e wo so for we pa the better part to ko headquarters ayo oh, sisubio na menchire wadi bi. Okay. And Numbers 28 verses 7. O sina na hwiensa susu to abupen nanmu ba konka ugwama ba ko. Kronkron bia ho. Na hwiensa wa hwie no ma awurade. Now, yen fa no 1 na me underline ways bi ma. O say number 1 ahwiesa. Ma chiro say ahwiesa snap. Ko biem twa so yen ko 1. O sina hwiesa susu to abupen nnan ye ka se pantu snap mienu okay srada baako okay pantu mienu e na say abupen nan mu baako na se pantu mienu 4 nti 4 no chemu mienu ye kan bonkum ni nimfa kwa ahemfia e so kitansa bonkum ni nimfa anansa pantu nti Bible kire se fansa pantu enti mu pese bronya yi mu konsom ko bompae no mu kwa Bible si fansa no pantu okay Bible na ka onyame o e Bible mu o si fansa snap nyenu bonkum ni nimfa fa gunsa e o kronkron bia miwem be kire ba bia kronkron bia wo ko okay na hwie no ma awurade na wa hwie nsa na kronkron bia ho hwie nsa a wa hwie no ma awurade ye underline kronkron bia now jumping na me ko kire kronkron bia o Bible okay Psalm 46 verse number 4 Psalm 46 verse number 4 na yan hwe se be hunu kronkron bia o Bible mu a okay wo be ka chapter so ndam ye kronkron bia hwe aso ndam nya kronkron bia Bible se hwiensa no wo hefa kronkron bia enti ma menchiro we bia kronkron bia Psalm 46 verse number
4. Producer. Only Bible move one. No, check it. Psalm 46, verse number 4. Oh, say. Asuobi. Nsuobi. You can say nsuo 1. Asuo 2 or more. Asuobi. Ne momu. Manya kupon kuro anije. Nsuo mienu bom. Akraba bon nsuo mienu bi nsuo tiri mienu di mamiti. Ewo Ghana. Ghana ha. Okay, me do kobo yama. Me wo bibiri wo ho. Asuo bibiri wo ho. Na anyina nsua. Anyinasua nti anyinasua ne bibiri obo asuo mienu di. For Ghana for the sake of Ghana for ntinu yenim tano. Yeah, okay. Yenim Ankobra. Okay. Yenim producer for the bond ya omo kebi kura ntere. Yenim River Ofin. Nti efa se tano ni Ofin. Wabo asuo mienu di. Enye nsuo asuo. Nti wo se asuo bi ni momu manyankopon kuro anije. Enti se Ankobra Ofin ene tano ba bi omuhia no. Nyankopon te soro na nani age. Okay. So wo se nsuo ayedai. Na wo nsuo kuro na abom awarefo mo se mumbom. Magimi. De na ham. Yakwai. Okay. Ose osuru ni tenabia kronkron. Medase. Ose nsuo mienu bom a ho na nyankopon eye nyankopon tenabia kronkron. Enti ho na obekwa kohwie wo nse na tu agu. Ana wo nsa na ode bon fire. Ho na obekwa kohwie. Di catch us a Bible a coded book. Enti me oba me ho counselor. Meji snap back e bia 100 cedis. Tano de yechi ho no ma. Yakoni akobọ mpae. E bisa asam kro e hawo. Kwan be na e fa so e be solve. Se wo say tisi nso nim dware, tisi mu dware. Se pusa haban mo wa, ye pusa haban mo no dware. We nyina o Bible mu o. But here is the case. Ya so for no ye nka nkyere. Na ye yi na to nchi be. Se Bible ye nyi bi mfirim. Ye mfa bi nka ho. Enso no nsem no bi wo ha, omo ma ye practice. Bible a practical book. And I make sure say ye yi bebre afirim. Ye yi bebre afirim. Ye fa le say de omo yi afirim no kura de ye kọ. Ye nim ho asem. But we no su kura mpo na because asem o ya wo kan nsabuo ene adi ewom. So for ba be ka say Bible no enyi bi mfirim. Emfa bi nka ho. But wo kan na ye duru ho na ese ka ye practice we no so no. Ye yi afirim. Well. Yeah, simple. Oh, I don't know. Who said now topic no me very great of it. Okay. Who said kwan be na Christopher be fa so be yi. Yes. Because we so for kire o ade we e o Bible mu da. Azumi, ma de we ameton. African spiritual perfume. Na mako kan Bible. De di kan o se yemfa hwisa, yemfa dwan ba kon kan ho. Na yemfa nkọ kunkun bia. Enti o se me ko hwehwe ahwisa. E o se me ko hwehwe kunkun bia. E o se me ko hwehwe dwan. Na me ko bom pae se. Kunkun bia be na me ko. O se asu mienu bom a. Enti me ko heba bia e bia tano. Ene aponko su bom. Na makopa me dwan. Na makopa me hwesa mienu. Me le ko gino nananom. Ha ni nyankopon so wote. Me sere mo ma ye perfume a your friend African spiritual perfume. Mama amanfo to. Obi obeto bi nso no mama ni nya dance ye. Anye sa omo nto. Nti obi obeto bi mo fa mo honhom nta akire. Na obi spray bi gu ni nsem a mama ni locking kosoro. Na ma ye me Bible. Nti bo so obi ko isu bia na odi dance ye. Obi ko we ko isu na odi dance. We ko isu na odi dance ye. But what must say? Enti adenti a obeka chim se min yesika. Min yesika. One the code no. Code we did come Christopher create something. Create something. For secret bibi. Nothing more spiritual strength and yes strong. Okay. Usunsum sem enfa ni agro. Nothing. Principles of Bible mpaibo enye bonsem bom pai. David. Ushien sabon pai. Eno na ye biblical prayers a Bible. Sima ma quotation. Anambo. For bonsem bom pai sa yi. Ya pa prayers still. Eno kra no. Enkosi we to cry from the Bible kra say. I stand to be collected. But mean kai say wom. Sa Bible no ba bi kra kire say gina ho na bonsem bo I don't know. I na make say atie for ahwefo fan chem I stand to be corrected. E bia na ewom. But me na men kan ehun ye dia. Se okun e wa brabum. Na se o bre e wa brabum a. Na ye book bi. Kan Joshua 10:13. And I'll bet me start 11 na mama. Okay. Ubetumi akofa sa book na akenkan. A sa book no ebe boa wo ama wotime di ye wa brabum. Sa book no abofo no hwe di na mo se dabi. Na enyim free
Bible nim. Nti time omo church Bibles ni nyina no. Omo adwena mbo omo so say Rev.Kodie mo nipa bi ti say Rev.Kodie mo beba wiase o. E na ye so ye ba wiase. Ye beduru ya ye nie. Joshua 10:13. Okay, Joshua 10:13 no. Mhm. Me producer wa ma me brofo. What you say? What the brofo crack in so the sun stood still and the moon stopped till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Jasper. Bisa sa Jasper book na way. Okay. Enti senka bia wo sa Joshua ekoko no okofa sa book no. Okay. Jasper book no. E no kenken no ohun kwan befa so a obema awia agina. Okay. Enti se wo ware egu na hwe na ekone nim kekere begu a ye fasa book no e de ya amambere bia ma. Okay. So wadwuma egu na ye fasa Jasper book no na ye de aye nyankoma di bia ma. Okay. Abrofo no hwe di no mse David we kwa Africa fo omo ye very smart. Eti mume ye nyimfrim ti ma menkan twi no. Yankenkan. Na osi owia twene. Owia twene. Na osoro ni gina aye. Because se dom no to won atamfo so wure. Okay. Won twere we tifo nwoma no. Tifo nwoma mu. Na owia bisa wo se tifo nwoma no e wo hen. Okay. Niema etima wie gina. Chama enye izo. Ye ewo tifo nwoma mu. But tifo nwoma na ewo mu no. Tifo nwoma no wo. E wo hen fa. Enne die wonder so. Sa tifo nwoma no. Chama na professor for you me ka kire wo se obi enye ye owiase da ya kese na bra boy bibia na onya tifo nwoma no bi kan na ne be ewom no o practice pe papa wona e kono obi ye sisi ai but here is the case bisa say tifo nwoma e we abrofo no we si na pap ene yi free se dabi ye moa emwa ye free. Yes. Number 21 verse number 14. Numbers 21. Your books be bria. Ye free honoma. Anka a Christopher books are a bit boama. Anka yetimi die. Some books in ye free. And to your Christo in Aquatanation them bones and bomb pie. I took correction ye tighter. Chamai. Young quay. Numbers 21 verses 14. Okay, I see. Enti wakano awrade akodia nwoma no mu se me dase awrade akọ dem pan no wa wo fi ko kan yetamsa waka we e wa awrade akodia enwom bisa sa akodia nwoma no we sa akodia nwoma no sa akokoro benya bi ne no ka so be nuclear weapon obeye so ka so be tuo a eto a na bisa won se kwan be no mfa so munya tuo wa ne tena se nyi hunu nyansa a wodi yetu se tutim boni pamani hu ti bo abomani hu o ya abobo ye nya abobo se ni nyina ye kofo wo akode nwumanim kwan fa so ye bomb kwan fa so ye gunpowder kwan fa so ye bullet kwan fa so ye nuclear weapons ni nyina ubuko ko fa no akode nwumanim Ghana ne wa ye nuclear weapon da Ghana fo betu ye bomb o ya bla Bible second kind na bo nsem bomb pai nti sa ne ma na be boa o ama wotimi aye weapons no e de abo ho ban no ye ye firim Rev, what you imagine si bibi so say ya papa apostle doctor Joseph na me fa ne crans ye na me de yes e bomb pai man se nyamfa ne crans anbra okay na owo Kristo asafo no omusom ba na omusom ni ye die ya ye sum no ai difference kakra wo sure ko me many opportunity a visiting na so ba okay am ko some dey ba me mpanifo bi ene ko ho difference ewum pa sini ye die ene ensakora omo no bi wo ho oh that is the Christianity they can say Christianity ensakora omo no bi wo ho but ya hwe papa no ni ideas ne for so wawu kai sanka me say dan ko be ko forest no kai me be ko forest no o kwa enua no ma enua de sei na se wono nka ho wawu na ebia ne ba no be ko de afan ono nka ho na ukobi onko ndru ba bi ka isi obeyira o forest ni o Ghana haya obeyira o forest ni me see you be say apostle ko disa o kwa omfufuto bonkum ene nimfa osabi na opete saa mun nyina mbesi akwa agyan
apie free forest ni na ka ono nko a obeba oba afi na obaye bibi fufuro okoje ideas ni free baabi me se papa no besia ba asase so ibonya me pa esi nya me fa no mbra ntente niema we nyina oho se ono ye brebrebrebre konya akode nwuma ni bi kita obetim de ahye ne dam kode na fei ode ya akode man of ideas but who no to hey say ukobon nsema bompa kopim say nyambe musika nyambe bo aburo amodokono obo banje wa mufufuo wa mba akole okay di ye nyame abon wo na esa wo so danani eye bibi okay enti akode nwuma no eno na Russia for ne ada now yente na Russia president ekofa the original image of Jesus Christ ya the buy Russia ho akwabi I just forget the name okofa book bi na book no dino okan oduba bi Yesu na on friend Lusus Lesus akwan ono e Russia ni meye research on ombo ntukun okofa Vatican City omu babi on pack books you friends library library bim and okofa me we fidi no ombo ntukun asemu Christopher adeda ana what are you people don't know abrofo no bae no omo book bi na efe the Negro Bible correct ya pese di ye o nyata bia na Christopher ya ho be mo bossa o the Negro Bible no o amo hwe me no obetumi akọ Google na wahwe the Negro Bible okay ombe translate actually say about Africa to enslave Africans okay enti Bible na ekita no anye say eba bebo o se say ne yembe chew by force seko but ye chew adwene mental slavery enti wan kasa na beba abruchire ho say redemption song wan kasa na beba say uba besua bibi e wa abruchire na obeye adwuma mom oma build your system no kama e na omo asay ye de e na omo de ye de no wo ha na omo kekaw to me who we are African now we here near is your own cup of tea I'm telling you me my whole time 2 years 3 years me this is some brabo keep on doing one thing at a go 2 years repeatedly na so be here near spiritually good physically good na mo adwene nda say ha na meko wo dey assume say akokora person ye handset yes wa man who 2 years or the handset come my bedroom ni bibi bedroom or the fumu ye handset enti 2 years ni be ban ba on miss metumi aye amana kasa mate obi kasa wo among for baba better come bed me come back do for the 2 years some sacrifice we want me nya de ye be kan kire me say unkita sunsun na ye krompo na ye African spiritual perfume ye ni huhum be ye ntimi nyema obi ndia dance da I'm telling you first of all dwene so be create bibi 2 ma huhum nta akire 3 mpai boy wo Bible ma ye papa boy no na giants ambo no nyema papa ye wo Bible ni mu nyina o ma yini nyina afi books are books correct books o ma yini nyina dia afi Jude 1:14 Jude 1:14 nyema ye nyema papa ebe boa bibifo no Solomon said, "More yes, me tuntum. Nanso me ho ye fe, me biri, nanso me ho ye fe. I am black." Yankwai. Osi ye wenum ho na Enoch nso a oto Adam so nso hye nkom de to ho se. Enoch nkom hye no e wo he the book of Enoch e wan. Nkom hye ben ya na Enoch hye to ho a entimo yie firim. Okay. Nkom hye ben. Na no ahye. Okay. Nkom hye Enoch hye no. Na no ahye. It was about how to call angels. Okay. And how to practice witchcraft. And a book no. Ade me yi film no. Nti mo manye the book of Enoch ni bia kan no. Mo mbra comment section number kan say Rev. Asma o kan ye ntro. Ko kan the book of Enoch. Obe free angels see here. Obe
obetimi ne bofo akasa either foreign angel, black angel, white angel. That first your friend say obi free saint na. Good. But say you say bone. Yeah, saint, you get a saint e bone. Oh, because you say you free saint. Jimmy sa, Jimmy. Bro, kasa pra on saint you. Bibini bro kasa na want you. Saint was say e bone. The saint no te ase. The word saint no te ase. You see we a boy we of free saint. Na no why you town. Yeah, you body Jimmy there. Is there 5 and 6 no. You get a center kire ahotew ni. Na ofre ahotew Yesu time obewu no Bible so no ko nanim kakra o nanim butu fom ahotew fom yenu bai why Moses and Elia enti ye ka the odikan free center nke Yesu na free saint first the gospel of Jesus Christ when wo Bible muda enim ewo ho time Yesu nya 13 years kopem 29 years the oye nyina the gospel of Jesus Christ abrofo no hwe edinom say we ni nyina obesuan Africa Yesu be fa me ka abivu antemase we mo kase akoye twantro. See, a saint is a person recognized for exceptional holiness, virtue, or closeness to God. Closeness to God. Closeness to God. Na for the Jimmy. Say you have free saint and a cry we of free saint. Na say ye yen to say outcast be or buy a home cry you say or the body be never say at the bonny. Say you can be free center. And your bonny da. One papa ya ojina mi book you. Say na started. My for fama me na. Almost in baby. My hair for papa no ejina ho no. Rev can say okay me o Facebook any book no or say the original 6 and 7 books of Moses. I don't grab her be on session. One a robber now say paper. Who's it baby paper baby your robber? Book no dear I bury bill. Madam. When the original paper say wusuma sana mi hu no. It is say when the original 6 and 7 book of Moses. Okay. Until Osha inside no, how you know a robber? Oh, a robber, a robber. When the original 6 and 7 book of Moses, when the free saint, yeah, the year I want you for Revelations 2, Revelation 8 verse 2. This it don't watch. Chichemu a eyemienu. O se onte form pipe. Ahotelfo kwan a ewo se mo fa so bom pipe. Etim kwa so ndam na se mo ho nte a mpaye we mo ntimi mbo bi da. O se na mi hunu abofo ba so a wo dire nyankopon anim no. Etu so bi present. Bible ni kire kwan obefa so a ahotelfo be bom pipe. Etimi hu saint. So 7 saint ba 7 nyankopon anim no. Aba. Na wa me ma won tuturu benton so. O ma won tuturu benton so so. Na abofo fofora ba begina. Na abofo fofora so begina afode bochi ane nchen. Okuta sikahwem kuruwa. Okuta sikahwem kuruwa. Na wo ma no nuhwem pi. O ma no nuhwem pi. Se onfanka ahotefo. Onfanka ahotefo nyina mpaebo ho. Sika afode bochi a esi ahimwa no anim. Sika afode bochi a esi ahimwa no anim no. Ko na nuhwam no wusie ka medase abofo no no presenter e wo se wusie ba ho oh Bible so for be na dia dey preach so for the whole preach that comment section ma mente ase o be preach ba on kan se de etie se on kan jo se koye mpo etie kire ahotefo mpaibo saint how was saint e fa so bom pai etie akola na wo so presenter ni ho ye hu no ono ne hote ne hote eninti a otimi frɛ ahoteofo ne ombo nkomo Enoch book no e kire kwan be fa so obenya bayie kwan be fa so obenya angels kwan be fa so obenya bosom kwan be fa so obe frɛ nsuo kwan be fa so obe frɛ saman bayie ya de boni aba say hey agora we Kristo ni ampa why ka je say bayie sem nye o na say reverend bayie de nye okay oh reverend agora bayie so ya de pa well I say bayie na bayie de nya de pa bia bayie nya de pa me pese me kom bebre nya say una ma hwe agora de omsa wetin so say the Africans
Yes, yeah. Obetimi from Rev. See yes. Me pay you. So sika I say. Rev me ba. Senti se me ya ye kan e na atwe ma audience. Because one say one ma me ta hu say ase omo ye Roman. We say omo ta hye bibi St. Paul, St. Francis, St. Andrews, omo St. so dem Mary's, kwa say asoso St. candle Peter's. na ye hye bibi nom. Ntino eno no ya na ye hu omo say ase because you who am me wo ba bia me free bo me ya typical SD ni What na make catch you say? Catholic are sorry. Omo na translate Bible. Okay. 1611 and omo translate Bible. And 1648 omo yi books no back 14 e free. Okay. What I say? Omo yi be 16 and a free. Okay. Enti Catholic for nim di omo ye. And now, sorry, kwese de bia Catholic for some na osum. Okay. Omum kwa sorry memendam. Omna omosum Israel for some ni bi. But say okwa sorry kwese da dia e Rome sum. Okay. And now osum Rome sum no e different from Israel for some. Yawe sum. Yawe sum e different. Okay. And na Jesus sum e different. Okay. Different sum. Your books ni bebrebe. Omajije ni nyina agu ho. Omo nyusu biom. Ane ama Africans ye ho kire. Eti Bible ne de men kan kiro se enye eye. Na men kan kiro se bebo mo odi. Okay. Be se bebo mo odi a learn more, practice more. Okay. Me pe hono pa ye practice no. Because ye kan yan hu nsam na se ye kan. Asom dem ye nya practice o. Asom dem de sanka ye practicing wo fie. Good. Asom dem ye nya practice. Na sofu no di animu no. Na me ka cho say. Say e kan say enwe 5 na edo ko gudan ba ku. Na de kodu ogumu yeso ko yibia na ye hwe nso agu honom na aja ye yi omo anti edo time bi no na nwe no mo yi 5 na film bet omo aka no so the same thing say na tetefo no practice no sa na ya sofo no so ye de na tetefo no so eye no enua bi na ye nso ye guso ayeye ye nya ya dun say besisa abrofan for Bible am bro say be dio dabi entisa ye ka de ma benya we book we a tree Bible and ma account for benya account ways. Okay. Now abrofo nya nkrofo a omo doy. Okay. Yo chiribentoa agoro no chiribentoa sorry. Asori bi ogana fi. Martina. Matipa, let's say young could have been in an Apostolic. Okay. Okay. Apostolic Church. Chiribentoa. Almost sawon. Tama Apostolic by na omu emfa omu numaduru. Okay. Bibi ebe ye obia no ye say bompai bonzam bompai. Na missionaries na omu ba no. Baku na efe no Makio. Okay. Ti Makio be yare ye. Makio yare ye no. Na ye 3D. Malaria. Tuntum wie no. Tuntum no wie ni sa no. Oboli nsema bompai enko. Oboli nsema bompai enko. Ana nka chele say Makio de wa preach ni ye pe bibia e kama. But malaria na acho no. Ye na duro ho. Na de sa. Get tibi ma wa ni free. Ye ma bi no ma o hu beto. Ana Makio wia no hu boko. No ko num. Nim 3 bi de friend dua geni. Mpusa bi ma no num bi. Omnu abi no odintuma kuru no puye. Ade che na wasore gina. Ti di ni nyina tiko. But satem no na omo missionaries no bi mo malaria ache omo mo wu omo. Ti Makio so ye smart. Wan hwe ya obewu. So ko hwe. Na oje dro na goma. Na owuye. O Makio wie ya pe no se abusafo mra na mkazi mi nkyerem. Apostolic asore na de ba Ghana. Ye de ba se be fa mo nkoa o. Na se de be ye mbeja mu nduro no African traditional herbs no mbeja no e ka hu bi ntina apostolic asore no ye beti ye tam apostolic buy na e wodua bi e frɛ ni nyamedua nti
Apostolic for the betu za dua di nyamdua. Okay. Ye nananum nim nyame dada. Na omo obosom bi na efe ni sipe. Odwina kokraba ho adwembo ne pene sipe acho. Okay. Sipe betu sisi yi. Okay. Ni nyina mba yi ni nyina afiri ho. Ya me dua say me kura ne kakra me nim found say say yes spiritual tree. Sure. Okwa busumfie bia mu a nyamedua na omutwa na omde kura tam. Na se nka first na ahemfie busumfie Ebi wo ho. ana fie bi esuma ewom no ana ba bi ahonhom bia wo no before obewura no wo nhia susumasa ewe kwan so a obehia nyamedua. Okay. Ti nyamedua no yetwa ne nkura bata no na de kura atam bi wo ha yemfa nsuo bia ngum nsuo togum sa nti duo na obobia horo sa. Senso ode bad spirit ebewura hono ma nyamedua ne gi na aka ho ana susuma sano agi na aka wontimi fa nwuram enti kuro bebre no wo bewura kuro ni mu a those days no wo hye nyamedua a wo be hye susuma sano. Okay. Na esi hono nti wo kwa igbeman mu a omudua kese pa ewo ho nyamedua. Okay. What has here enti we nyina ya ade a Africans na yeyisu makio wie ya pe na say omisa makio wangu o say dabi see we me mission na say makio ade na oyesa nku me ho na makio so me de makwaji nkofo na do ni bia no mu men kan okure nkyira Africa fo na say makio ye di makio chi a obema ye toate ndi sa mo mudi a mo me yi makio free apostolic asori ni na mo yi makio cha makio ko ya pe na okoti Pentecost nti akio asori no Pentecost makio dia. Okay. Enti adunum ena me benya Pentecost asori no. Adunum. Enti Pentecost bae no na ye bom pae na emom wo ye mo adunum a okosa. Okay. Okwa apostolica ye ma onsa da. Tatam yale ofuru hye onya say na furu hye obo obesa. Oso ko okwa asoli be because apostolic. Chiribentua de ene ye mo aduro. Uko bi pe. O se ne minim se asori bi wo ye na apemoja ye mbo. Ayi. Minim se Jehovah Witness se. Aha, san no mso de ne tie. But ye no aduro ni wie ye na ho ton no pe. Ya bet Pentecost. Into Pentecost ene ye nam so a aduro a ye benom ye nunu mi ya na ye nam so a ye di benya Pentecost. But what must say? But here is the case. Say Okoka Assembia, one way a work of fast of Fraba. The Genesis 36, verse 27. I'm shady. Say me, Assembly, Semina or Honoma, one check on here. Genesis 36, verse 27. I'm shady, Semina, if I make a mass in your honor. Oh, we are Bibini, we are Akani. Okay, Genesis 36. Can I verse 27. But see, yenum ne Esa. And I said, Esema. Behan. Ne Sawan. Ne Akan. Yenum ne Disan ma. Use ne Alan. Yenum ne Harif. Safari me pe Akan na obodi. Yenum ne Esa. Ma. Beham ne Sawan ne Akan. Oh, abrofo no bedu ye no hu se Akan papa we o Bible. Okay. O track Akan fon so be pie Techiman. Asa Akan fon wo me dia mo me nyiro ma kira kwan kura. Na ye kira kwan yira kura. Nti Akan we pie Bible no wonya Akan fo biem but Akan fo mamra nko na be nya Bible. Okay. Genesis, Revelation, Leviticus, Exodus onyina Akan fo mamra nko. Okay. Nti we ene niema a ye yema akoda a oyeye anase nipa a oyeye e wo wiase. Okay. Na wo ba wiase niema a else ye e de boa ma oyeye no ogina ha be ka kire me say abosomsem. Okay. We de ye kan say niema bone ayate. Okay. Ye ni problem bia ye de ye be practice TikTok comments ni bi aba pena for me phone ko na me hwese am for ba comment show me ansa mo na me nko ya hwese
bi wo ho a yebetumi akenkan a Ya kenkan bi den ko. ya kenkan bi e de ama o nti no still ya live e wo Facebook and face no TikTok I say enkrofo no aba pa comments no so no e do so bet me hwe se betumi akenkan bi e de ama nti me ne Rev. Dr. Kodie na edi enkomo e wo dwumadie so ye hwe ene akristofo a ene ase ya ye enkoa ene emfena na ase ye kwa asori nanso no kapre kora eni ho Prissy Joy ono de oba ebe chia ne husband. I say my husband, how are you? Anything we name the husband. Mia. Ah, it is me. It is me. Anything mo chicha na eja mo che na host so. Me pa cho me so mo follow me ire mami o. Me so no minya bia. Obowa. Ai, I feel my we comments no